Choki hola hawara long ke dam tang thang thang ni phai phor ni tomon herai ki klo pe na jok pin nanga na hem tu na tuma bangke hema sarnuk henodo nang erlo bang so pe na jok kadu kawe arada tum non puanta methanga hem asarnung kachidip long le tum dolang Bangso Jok, Karbi Anglong Baptist Convention Pen Church Auxiliary for Social Actions atum chilangsi pini kisung ki phora raphan tin mate hema sarnung kirona sai dengpon Pini bangso tin mate hema sarnung kiron lake dokhora sangtilangso rechomeli pangrum pet pen kaddo kabe don trokebra pho ahem tu na tuma phan bundle hini ni aki joy pen ronpon Bangso sai ke deng ahut KEBC Kongchun Bangbarim Reverend Davidson Ingti KEBC Office Assistant Wilson Hansei Kasa Long Field Officer David Kuju lapen Wellington Ingti atum chetong don rinti Napuson kisung ahut ke rap kilong ke ningkang sam thepik Nason thot si nili balom ke damtang herai ke klo pen jok pen nang an kisung phodun lo Monta ning ke me pen KEBC lapen kasa atum pen napuson ke rap ke pajir pon thega pota tin ke long dun don trokebra pho atum pen ke ro pajir don Karbi Anglong jasame choki hola ha waralong tomon herai ke klo ahut kisung ke photo phan ke rap dun abarsai KEBC hin pen kachuning rialo nang ke pale ateng pen nilitum kasa hin pen un an pen kacharap chitoja phansi pini bangso tin ron pon lo শিল বৰষুণ যিটো হ'লে তাতে প্ৰভাৱিত যিমান ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত যিটো নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ টিনা যিটো সেইটো লৈ আমাৰ ইয়াৰ কাৰ্বি আংলং বাপ্টিষ্ট কনভেনশ্যনে যিটো আমাক মানে আমাৰ ৰাজ্যৰ যিটো ক্ষতি হৈছে সেই ক্ষতিৰ কাৰণে যিটো সহায় বিচাৰিছিল সেইটো যোগেদি আমি যি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যি আমি প্ৰজেক্ট চলাই আছোঁ কাম কৰি আছোঁ মানুহৰ নিজৰ অধিকাৰৰ লৈ জীৱিকাৰ লৈ সেই জীৱিকাৰ লৈ মানুহক জাগৰূক কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিমান সহায় পাৰোঁ কৰিবলৈ সেই চাৰ্চেছ অক্সিলাৰী ফৰ ছ'চিয়েল একশ্যন কাছা বুলি তাৰে জৰিয়তে আমি মানে সহায় কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু আমিও যিবোৰ গ্ৰাণ্টছ পাওঁ সেই গ্ৰাণ্টছ দি মানে মানুহক মানে সহায় কৰিবলৈ Nilitum kachuning riateng pen lam ithe war vesi lapuson nang kirap nang kachetu dina pot KEBC hin pen kasa phan kachuro pajirpon Karbi Anglong Baptist Convention la pen Church Auxiliary for Social Action kasa tu pen herege klo birta long si tong se kot pen litum chingwai lo la pen sa vesi tame lage pove to pha tin se chebe da rabuna pusi litum pati asi non kerabji ke ni hang tik se tame tong se kot pen yok pen na tung ke amen kawe tum ta ko khai la tum dia pu sini khelo la pen la non asabe kerab se tame ni tum ning pa sam dek the tame na ni tum ning pa sam pu pu ning the nang le tum na ni ma le tum tin chini la pen pa chini ta Surat na chumni Baptist Mondali pet hospital level ismet KEBC mate Karbi Anglong Baptist Convention la pen first me theke kasa ala tum kado ko sikiduk sini tum phan la ram tang hire ting dam hopen for ke club and for tum phan ko zon ki tik pajir pen ismet ki Karbi Anglong Baptist Convention la pen per me kasa ala tum ismet ala tum kira Choki hola pen Sanjit Crow Karbi Anglong Live